kabiri erangijiga asedukejiga ya Uhuru Superstores na mukwege namuna ekale ya watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukejiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo busongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera aseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi eh? Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Werere bya mwancho mu rigarali andonse soligati TV yao ya gatembe litugaliga lya ichuma tariki 29 omoti nyino yo gatano kana gatato omwaka bw'ekirwe na 25 neke kionga chinsa ibere a senchira yo bwekirano cyari ngongoro kwaro ni ototo nyangiri utokubwaterana ere korwa sensa memenyererio nigakorwa Wilson Makoli litangana kigima aya negatia na kwareganirie ase ekionga chinsa ibere emma koroba ya lero. Abantu baminto na abasoroire timo waisa gwanja watana kana ntobaza gwanja watana nwa naro register ngurwanguga lera matukaya Muwasiri omokoro muske Fred Matiang'i kubolia mugusi kwerenda tanyara kabaga gwatananwa na bana siasa. Mwana bodaboda mmoja anataka kila mwana bodaboda afuate sheria zake, na sasa sisi tunakataa na tunasema yeye uongozi wake ulianza 2024. Abana bodaboda kurwa somo cyobo songo kwa murungania igoro ya machiko ayu agatebekana kubekwa ayu abatungetie. Omugumerere bwe county ya Nyamira mosike cherusha mumanyi kobolia aba Kenya kugenderera siasa chiamagendero kunitalisyo bogesako.
Wekimo mwanjomo ligaralie kionga chinsa ibere toko chakurwase county ya Nyamira ase omo wasiri mukuru wobulendi bwaime Mosike Fred Okengo Machitiangi agendereire komochia serikali ya Kenya Kwanza kurao no muraibu ense Mosike William Samoei Ruto kolengana no Mosike Matiangi nigo serikali eyo itaranya kabage gwikirania chira ya takabage kulira aba Kenya anamono ase ensemo elia yo murubiri osha ningana nyara kabage gosigetwa nigati ya barai hawabikirana hase umuyiga hoya mobo matanga ase chinsemechio ukwana boigo nigo Mosike Matiangi anakibona nigo ale angekigima gosairo bire kwechikubolie kerogo kyoborai bwense asoba chalo bane bo mwaka wa 2025 na gutume muri kido Fatigad Gisemba. Eserikali enene nigo yamochiwe azokonyoriwa gutuma chibesa cyo kubasira aborokiwa asa masomo bose capitation money egento gekubatiga aborokia abanene asomosunte aya nigo akwanirwe na Dr. Fred Matiangi oyo orenerango asokorigia ekerogo kyoborai bwense ase atebirobo kongu obonene bore ase serikali eregeti nobokurumi boijire capitation haijaingia kwa shule. Sababu mnajua mimi nilikuwa katika wizara ya elimu na ninaongea na walimu wakati wote. Tumepeleka watoto shule, hatujapeleka pesa huko. How do we expect the principals to feed and keep those children in schools? Na sasa tukiangalia magazeti tunaambiwa tumepora 24 billion kwa SHA, tumepora sijui bilioni ngapi. Siku nyingine nimeona ripoti ya e-Citizen, kazi yetu ni kana kwamba kazi ya uongozi sasa badala ya kufanya maendeleo, kazi ya uongozi ni kupora nchi. Enzema yaye omoseneta onyamira Erikiokongo Mogeni nigo amochia serikali eregeti ase egurube enene ase omoroberio bobobwenia osha ase okuganirwa wakanirwa omwaka omugima omonto amanyakonyora obobwenia. SHA inafanya maifanyi. Hakuna mtu anachukia sura yako rais. Wale ile vitu watu wanachukia ni policy zako. Na ndio maana unasikia watu wanasema Kenya mzima kwamba ikifika 2027 wataweka rais mpya anaitwa Fred Okengo. Kubwatikana na yaiga nigo mubunge ukitutu masaba Mosike Kraif ombanegi sairo atebabuna chingaki ebunge enene raje koiranirira ebikaro byaye ase bunge nigo baraje kobeka omuswada buko mwaka isiko omwasiri bwobochenu adenduare ase keriabuna noburai obobe vile tunarudi kutoka recess. Waziri wako Adan Duale home. Tutakuwa na impeachment motion kwa maana maswali tuliyomuuliza alishindwa kuyajibu. Alianza kusema kwamba tunafanya ethnic profiling. Wewe kama ni mwizi, wewe ni mwizi. Hakuna rangi utajipaka ukue kitu tofauti. Ukwana asomoyega bwebirero byomworokia Francis Mecha Osoro nigo Mosike Fred Matiangi aka etege abarai baria bakobwatesia serikali eregeti nagoteba nobusibore bwo Kenya gokorerwa emiremo wanjireria gotaiyo Umaite bintu mirendo cy'abantu baito baseituga igabanda barai bachakire bono goteba ngano ngomaite ngatetora buta gabo katora kombero ngori etigarete ana no bochi wone no abantu mbare siku hizi bagotebanga eng'ombe nere bakurakama waigura abantabu ngatika turakama eng'ombe ye tumana gucha gucharuka eng'ombe ye jare ngoroka ekero Matiangi arenge ng'umbu ote mwizo ndi banyerora itanga ni serikali ke gwake ruchikura etoretere amagenderero ine gasi yabo tege to gwaka marunze batokorere gasi kere bagwakira umushara uru taxes chito kero Mutienyi batokorere gasi gusa barotali boyo batokorere gasi ekorekara onye mbali batokorere gasi barulibaga njenda yare no jage gasi no nyemana ensema yaye oyo ukorigia obobunge bwa West Mugirango Mosike Rogers Muturi nigo agikeria abarai bonsi baria baguturubania ebirero asokoreta chiburaburu Josephat no twamenyata ko mari America agacha ika bagantuma ngirana iga Kenya nchagokora egasi na Fred Matiangi igasi eito gochakera boniga ekere tokombo poraisi abantu bacha tigabacha gwakera Tiangi chikura merchinkobi egente ko monda opora abantu bana kugera barai
tokia ekine ya 2022 kiaerete chingaki echecho nigo matiangi asemirie abagusi bagenderere koba amo na tibanja onde bwensi kubatanana abantu baminto na abasoroire timo waisa gwanja watana kana ndo basa gwanja watana nwa na aro redise ngu wanguga lera matukaya ama timonzi pi redise jones pi nguzi yaroji asenge jongana teretenga ngubuli ndechikura abantu aba go omitingebere yoka mo deputy president n'abantu bandi bakirega barakianda uno mwamuro ya tebire omo gabani uimo igoire igore ino toragere igo na ino gena mugaragero mo gabani oika 2027 bayosie to akechikura usaba ntali moigo hingo reporter Getembe kurwaiga egesieri ime ye ward ya Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Hisemba Mwanchumo ligereli kubwatikana mo nogokonga kuobogima gusokoenda kubokonga kuobogima nigo abarai anene mono serikali ya nyakabage kuboligwa nyarako kunyura abananchi anamono bali bugate okonyora gwense ayani gakwanwa asomo yo mo matanga ime ye body ya Kitutu Central ebunge ya Kisii ebunge ya Kitutu South county ya Kisii aze abarai aho baikira nasi chinseme chiba nyarako bakurwa ebirengera byabo anamono higoro yari yaganire gokorwa elia gusira abananchi bali bokonyora gwense mnago tumanyi mulikito Diponi Asanya Abakenya nigo bagenderete gusanga ebirengerero aho asokonyoro bokoreri ananikurwa serikali aya nigairira okomochwa we serikali nane chinga kyumuroberio sha ogenderete koba obokongu anene guchesa bange. The government of Kenya is not fair. Manganasha kero mongina kwa na nyagitari abo tebwa kana tibeso mwaka omogima. Omongino yo abwate mechano yo koligi 300 shillings. Serikali ama no demand 3,000 shillings na yako Russia. The government of Kenya is not fair. Kindly the political class. Amagana ismo chukwana serikali manyenga bantega konya diarbana rebo. Onyo mongina teri konyara 300 yako 3,000. Tibe sejigo koremba wanendia bangene bakonyora chiringo isti nainde chitiwe kaenda bula wana ngwe ba magango koroiga ngenda nyagitari ali nduali kubosa ebefiya kanuo igombobe Gukona asibirero imeye ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii igabarai ao baikirana asokona na engora yabo Joshua Obegi nigaborio mugavana Paul Simbarati kugenderera no mukia uriororekanire asogonchoria anene county ya Kisii asokubatoka magenderero. Tunataka kuomba gavana wetu, tunaona kazi unafanya ni mzuri, umeanza kufungua town, umefungua mabarabara, hata tumesikia contractors wameanza kuongea wakisema pesa wanalipwa. Sisi tunakuja kwa unyenyekevu kwako, kwa sababu sisi ndio macho yako ya Kitutu Central Ward. Tunakuomba ile daraja ambaye umetuwekea daraja mpya na ya kufaa na itatusaidia. Ukomentana yu Josephat Sungura oyuro muraria kurwa segeta seni kia wege chore kia Getembe nigate abana bere buya abangina bari bare abatakanwa nababoraka kwenyorera libaga anenelio gokorobo nchurire imeye county ya Kisii iri banyari gonchurire chiamate chiaba korengana nigo bari nemechande menge yo gotenania chinkechio kwa na siasa endeyons lakini siasa yo kamkwana naye yamo abangina mbara bali bara baboroka kora ikaga bandora ngana omarenga nitebwe kana bainire because nente mamonderete noreta iyo ngote be ono yakwana hii nao sio siasa we want to lioreta erongori adio aikiridio ki message aria tauni arigeria bangena una baiga mabaga na robo no ne nyanya atwisi be konya eiga kin siasa kuripoteri getaseni kiao kia Getembe kuregase ward ya Kitutu Central eutoke bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii letera nigonkoro kwa Dipon Asanya
na igati ya bana bodaboda kurwase omochi obosongo nigo bemurunganiri na komochia igetambukiro igatebekana guchikwa negatia abarai babo buna abanyaka bakubeka chi reflector gose chi jacket chibuete esura gose chire echengencho eyamo na borobo nigo banyaka bako murungana gatamna nigo bwato bosibore kubeka chianga chiri batakeire gose gochora chianga chiabo chiri bakubeka unagotumwe mulikito samiyenda agacha agatama kaende ezako iyo jakire kubetereria abantu akubabikira chiri reflector blue agoteba ng'antu ikotacha town iga ensemo y'abana bodaboda kurwasa omochi obosongo nigo bemurunganire egetambukiro kia baragete kubachika kubeka chi reflector chiekalagete egento nonya nabo bagikire na goteba tibagochikobeka problem ekere yabeira iga otokumeti sana ekora bodaboda biashara bitu biaingirirwe n'obuchambasi amo n'obusaria bono ekere yazarikire iga nentu twatebire ng'ekunyarikana abantu baito eserikali etenene burungi etotebinga inkiagora abantu baito chiri reflector tokobeka chia kawaida tokoruziwa chia sambu abantu babeke ruchingao na biashara ya mtu imeonekana kufanyika hapo, maana tunalazimishwa kufalia reflector ya blue, na hiyo reflector ya blue ni 500 each, na kutoka hapo kuna mapati na peano ya 200. Mtu amepiga hesabu ya kupata pesa kutoka kwa wana bodaboda 8,000 katika mji huu, kulazimishwa kwamba ni lazima utainunua, pasipo hiyo unatoka nje. Na ningependa kuna ujambazi unaendelea kwa hii mtu wetu wa Kisii, na ambayo sisi kama wana bodaboda hatutaruhusu na hatutakubali kamwe uhuni kama huo kuendelea kwa hii mtu wetu wa Kisii. Kuikiria egetambukiro ekio nigo batabire muna tibagochigwancha kubetererwa kubeka chi reflector ekio kero monto nabwato bosubure bwo kubeka eyo atagete. Maoni yangu kuhusu hii biashara yetu ya bodaboda, sisi wana bodaboda kutoka Kisii tunataka tufanye kazi yetu ya bodaboda kwa amani. Hatutaki tupate watu wengine wa kutoka nje wakuja kuhangaisha vijana wetu wa bodaboda. Kwa hivyo ningependa kuambia wana bodaboda wa mji wa Kisii, musiwe na uoga ati ya kwamba watu mtakuja kuanza kushikwa Monday. Ukipata mtu anakuja kukushika, huyu ni chambazi. Mtu kama hiyo anatakiwa akamatwe, apelekwe polisi. Reflector jacket bora iwe na reflector. Katika constitution yetu ya 2010 ina state clear juu ya reflector jacket. Haijaweka ni kara gani, bora iwe reflector jacket. Kubaruro goseme guchia sabana bodaboda bande kurwasa omochi obosongo tibachigwancherana ugochika okwe kwarwete n'abarai bande asaba ngano hospital wakanire chiri reflector blue ndolikobeka. Hatutafaa kodi ya mtu kwa sababu ni yeye anayejua ni siri gani yako nayo na hiyo kodi. Sisi hatujui siri ya hiyo kodi. Tunataka tulipe ushuru. Tunataka tufae reflector. Igo basabira abarai wesona niegati anenamo n'omugabana we county ya Kisii Simba Arati nabo igo wizara y'oburendi bw'ime iri gukora omochando ywe. Bado uhuni umezidi hapa nje. Tungependa kuuliza wizara ya usalama iingilie, kwa sababu machambazi wanatuumiza katika mji huu. Kuanzia wiki ijayo, kama serikali haitakuja ishughulikie hili jambo, kutakuwa na maandamano katika mji huu. Etotete serikali tengirie kati etotebinaki ntubuna bana bodaboda abanyabiashara county government na national government ntubuna bana biashara ngaibata etotorundi chipigipigi onye tuwate town ngao bagutorigeri batorigeri town ngao totigere omumuro yo ogotoita bweta tumutigere uraiga abere town. So kwa hivyo hiyo ndio tunaomba serikali yetu ishughulikie, serikali kuu na serikali yetu ya county, na tunamuomba mheshimiwa wetu Arati. Ripoti rege tasani kia getembe Nsam Miyenda. Na mwanjo murigirire musubati yomo asirie tadaya na nyaboke nigasiria bugimo bwaye emambia lero asinsemo cia mugonga mega yogotebekana konywa esumu kolengana na kirori nigo nyagusira omubero oye gusini gatoka kagwete ase geita chinga kia nyarako bakumyekwa guika ase nyagitari yamo imemo cia mugonga kolende onyarako ba gagusiria bugimo bwaye niga gotebekana nyagusira atwarete lyo mana ria nyomba amo no mwanjo oye igendo kirire tere ko mukigetambukere kimuna gutumunye mulikito Gilbert Copy.
kirori nigo bakweresera buna chijirani echaigwete nyagusira bakumana n'umugakoye asegeka na ase batabwate bumanyi iguru y'igitambukiro anda akali gucunyara ko bagakuimukia ase birengeri byaye endugu ya nyagusira nigo agotera buna nyagusira niga akobete umwana oyo muke gukia sobo arenderwe ekerenga gitamanyiringa ngucharinge kwerusyo bugima nyagusira najitenga igoro najitenga tena agaje n'umwana atena umwana takunya usome munga mwana akumuira asomereka na ikia bwandi usome munga ga ote na takunya usome munga ga yatika report yokati yetumongina ati tumongi report na musomeri umwana nonga simona report yadi yetekumbe no kweli gutwakira one ne rasiye omunyakirogo omokonyi w'echiro ya mugonga Jasper Mose na enekia asokubakira abanyanyimbo obamagena oroboti elibacha kwenekia ugusira kwa mungino yo abena no kumya konda se chiro ite mugonga gaiga omusiko yomo ocheta kanyweli yoko nyomba ono mambi wato soka oyo monyoro mutangani wiwa okyoke yoko sumu omaya kurororo omuama bere keramo mabere bamuguri bamoneta nyagitari ya moga korkunio yani agese tauni ito ya mugonga lakini baadaye hapa ni kama na usirire terasira watu wakira manyanyimbo bacha baenda batagule nyombe iyo yato ikanenga musiko iyo niganywete sumu mwaye asumu subati igagotebekana komenya bweka nigo esumu yato karo etumegete ne yendere abeseni ekyorokererio kyogokwa kwaye Jasper Mose uyoro mokonyi bw'umunyakero go bw'echiro ya mugonga niga sabire bali abonse bagotwara obururo na aseri omana mbako imoki gatambukiro yo kwerusyo bugima yo twari gusaba abananchi bonse bamugonga tabatali kromo ga chune gento nyoro yo mino murashanere asengenje bisa byoko eita gusubyo gwekora byabukira mono toko basorora mwashana bamino mutarateki edison indons yo wekora maybe osiyo gukuriya eliyo osiyo gukito mubere onyagusira nigo rusi gwa sabwo na kwirwa gwitengendu ya ugembo ukwerusi bugima kwabeire ase chintunda chinyinge imeyensemo ya mugonga ne eryogo ndirira tunya ko bayigokonya okogenderera kwa bikorwa bingabune biga ngori boteregetembe kurwa sensemo ya mugonga bumachoge kaunti ya Kisii Maritane Nje Gilbert Kobi na omo wakirishi bobaswati kurwase county ya Nyamira omo swati omo skeche rusha mumanyi nigo abolije bana siasa kugenderera na siasa cia magendero ukwana chinga kia nyarukabaga gwikirana ase omuyigo yomo imeye wodi ya gesima ebunge ya Kitutu Masawe county ya Nyamira niga nyarukabaga kwenekia buna siasa cia magendero na chichiranya kwa bachiko konya omwana inchi mnagotumanyia muliketo Polycarp Okara naso muyiga bwebiroro bwoko mwine Samson Busire mukwa kurwase kanyore kiga kia mochenwa geta asuma wakilishi wa waswati kurwase kaunti ya Nyamiru muswati Jerusha Momanyi aikira naye gati ya baraibande ukwane kire kiga nigo Jerusha gende kwa bwa kubodi busira na bwegono busiani kweneke kwa anena ase siasa chorogongo rwa Gusii asa gendere kwa bwa kubaseme byaro libonse bagende kwa bakubomocha na kubabolia gukora siasa chogokinya orogongo rwa Gusii lakini tata masoro ya siasa nyororo neyo kona kuramaran siasa nyororo neyo kukagira bintu binde intu tigata kore siasa bana yo kona bande miremo bali wetu kore siasa nyororo tigaba abanye kukwana kende gyos nonyene kibatamanyeti akona kubeke ronde bwese Erusha bego nigatebere ngabo mabwa mugusina bubakoreta matunda asa singire na gotebera wika kuremere mase serikali yendo kolengana monera atebire asentunde yetigarite nigo kerere gasago kyo mugusi kwanyarira magendera manene asuma yigo yiga ingana yabana kwirwa se chskuru na nene skuru cho abo bundia nigo chanyarika bachikoiro molyo munene asaba iboli bagende ko bagusigita kwene kibunangwira barabana babo chisukuru eli gukora botaka kurwase ebinyoro ime nabigo nobukebago abana bamito bali muri siko abana baito. We want to ask you, Kamurante, tako inanya Kenya nyuma bon, especially say Toga, Kitutu Masawe.
Tabani ko basomu sana. Naye kaboyo mobo okugenda school osome ebintu bona iba biro bikuganyete. Omugambi nete nabeire kirori I will fight with you. Mokonyoro muntu narolisiko tomori bona tokomeka abantu batake kurori magweta. Elina bana abo bagenda school elidio kana litora sio mokeba. Na litora rusa na tenda best finance yale sitino mbateito. Kaya bantu basomete mbariko genda samana ayo. Even before Tuesday, I want to meet those so that we can arrange how they can join those debates. We have Enchoro, we have Nyamira, there are many. So instead to have children with 18 young and by school, we are inviting them watch our. Omwelio ya Jerusha gagende ko bwagusingira nabatebanga nware getiase kirokyo bo governor umwaka 2022 nabo igo kubabolia abanyamira komoa amagoro intema tunotie nande bakoyo marinda abo timboge kirokyo bo governor nyamira no mukungu yaungiye gocha igona abasoya abantu baminto intema ndotayo ngo abstract ko waso ko liye kirokyo yatagete nanje kiana Ginko ripoti geta seniki obwanjete kyagatembe kora sinseme chiga cyamo chenwa geta ewadi ya gesime bungane yabwo tutu wa masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara na serikali ane kubwatana na mune kiombekeria Kenya Power nigera kubwatana na kwanekia buna amangana ya internet nkobe kwale ase chinsemo ao anmono ase binyoroime naya niganyara kabaga kwanwa amo no muliki botamba se wizara yoberani omoske Steven Saboke chinga Kenya rakaba gagotalira chinsemo ao ime ye bunge ya babase buna gutumenya mulikito Gilbert Kope. Serikali ya Kenya Kwanza gwetera ase wizara ya mangana yobererania na okonyora wekerero yani ICT and Digital Economy nigo yaereire omurubiryo yebwo gocha kubwaterana kwagacha digital hubs ase chinsemo chinyinge cha Kenya. Steven Saboke no muliki obotambe ase wizara iyo. Data plan talks about 1,450 digital hubs in the country. They call it Gitume hubs. Specifically for Kisii, there is a digital hub coming up somewhere near Ogembo Market. It's actually in progress. There's a digital hub already somewhere Kisii Polytechnic for Nyeriba Richache. For Bobasi, because it took a while, we are in Bobasi area. I actually spoke to the local member of parliament. He wasn't able to make it, but we have actually notified him that our people are doing their survey and everything working. That digital hub may as well be positioned in this same place. Ukwana sensemo ya Bugisaka Bobasi umuriki oyo botambe nigo aenekeiria abasayi na serikali nebwato mulubulyo bogokonya abasayi asoko chikubatumika kuwekerania egange ya serikali. A digital hub encompasses sort of civil works. You must build a building, then cable it, obviously with the digital cable, internet, make internet live, and then of course bring laptops. So it's a whole process. So there are all different stages of implementation. And actually, just to say, it's one of the projects that the president normally calls us to actually get an update. Kolengana Isaboke chinsemo chibunge chonsi chia Kenya gwetera asaba bunge babo bachakirie obwagachi bwa digital hubs eliogo ikerania obumanyi bwekerero musingi kore gutumika abasaya asigochiwekerania gokinia gwakonyora gwense. Going across the country where in fact the national government has funded about 100 of those digital hubs. With about 47 of them being centers of excellence in each county. So each county has got a big center, digital hub. And then His Excellency the President was magnanimous, had another 53 standard hubs across the country. And then in addition to those, there is almost another sort of 1,350, which the MPs, members of parliament, are actually funding through the CDF fund. Nigo Isaboke ikerana ase omoyega bwo kwabekera chigutwa abarokigwa emye mune 20 abo barenge gosomigwa ase chi computer sense me yo bakubwaterana ne kampuni ya Huawei. These youth have joined among the 6,000 other kids or youth in the country who the DigiTruck has actually trained. And as you probably realize, we had to come today because the truck is actually in demand. The truck is actually going to Tharaka Nithi, the deputy president's sort of hometown, to actually also educate Tharaka Nithi children there. So you can see it's a countrywide effort.
omorobirio bwogokinia obumanyi bwekerero na okonyora gwe serikali inse y'omusingi bw'abasae nero eganga yaberege kurandigwa kigima ne serikali ya Kenya Kwanza nguriboteria getembe kurwa sensemo ya Bugisaka bubasie constituency county ya Kisii amalietane nje Gilbert Kobi. Mwanchumo rigereri na mangena kwa riganria sekionga chinsa ibere litukerigarera ria chuma kolende ko ikirabu ni gatoka ndo mutimo komo keigo itokwirana tunya gatoka endra na mange gatoska chiari. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month.
Segeka miaka mirongo enena kianda ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire gosibali ensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru yubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans, na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kose mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya Kisii Sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomena chire within Gusii wanaintu turarogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini Sacco yeto na Gusii yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Na umwanchwa omorige karibu asensa moiga ya kabire kionga chinsebere se to kokomemna chingaki abarokigwa abechi university bagendete go soas university namano bali bago chaka omwako Mutangana University litugulya lero omo tenali we university ya Kisii wajua makete na vice chancellor aserieta professor Nathan Ogechi nigaligania abarokigwa abubo mwako Mutangana se skuru yugo sese university yo asanya ko basegeta gokoromokia aboigo wetanga kurwa ase amangana atali amaronge gose alie atali kubwatekana no gosira chisemi chiabo umusiko Ogechi boigo gose professor Ogechi boigo niganya kwa kwanikyabuna university unirange gosira aborokigwa ase amasomabo nemirobili yabo yakirali tugo chingaki bale ime ya university ya Kisii University. In as much as your freedom, take care of yourselves. Do not come here mwanza kukutana na mafisi na waje mafisi. Unfortunately, I'm a professor of sharing. If you Google, you realize that everything about sharing the world is Ogechi. Kuna hao mafisi watawaletea mgozo. Avoid the sponsors. Avoid wababas. Avoid these mamas, like the mama over here. I don't know. Maybe not to say much. Because I think it's an issue that's under investigation. When somebody misleads you as a young girl and you're in those problems, believe you me, they disappear. They will be there. And the war until you, let me now tell you, some of you who don't come from around here, you don't come from here. I know there are communities where a child owes the father. I want to tell you because majority of the fellows who are going to mislead you, in case you also expose yourself to mislead. I know the dean school of law told you that he will think for you. But I want to tell you, in this community, children don't belong to the father, they belong to the father. Wewe jamaa
Atakuachika mimba na atapotea. Na utamaduni wa hapa, if the principle of law goes into customary law, the children belong to the mother. Mabinti zangu hawa wanaume, na mimi ni mmoja wao, wasiwadai. Shaelewana? Wasifanye nini? Wasiwadai. But you know, I'm saying that because I want to say the next thing. But wasiwadai to begin with, mbali na kuzana, there is also the issue of disease. I know the Dean School of Law is here, these people here, you know, they're the best surgeons and whatever that are here. Kisii ranks number 13 nationally on HIV/AIDS. I don't know whether you know how to treat HIV/AIDS. It's not there. I don't think it's true. Keep off the staff of this university. Na ukiona staff yoyote ambayo anakuja kukatia, hebu mwambie hilo msikilizaji. Na ukiona staff yoyote ambayo anakuambia utakiona cha mtema kuni, kwa sababu mimi namkatia na hukumu. Na mwancho umurigerelie company ya Morap Limited EU ekoni ya bintu bibi gatumeka ase chinyagitari iboge bwate chobesya ase omochie onyamira na bogo omochie o Nairobi nigoli tukulia rero yatwara morokeria somo umubugani yo ime yo mochie bosongo asabanya koba bakurwa morokeria gochia sebe bwatani abanya koba wikirana chinsemecho kolengana no mutenelio omonene bwe company eyo niganyara koba kwene kimuna nigo abokoreri bwabo burach commenta na gokina na koba ubuya kigima nonde na aba mintoka igatokore company ya Morap Group Limited nige gotoka Nairobi Alfana Business Park na tubata headquarters na tubata office ende Nyamira Omayo Plaza bono lero ditukulia nigo torega iga ase Mash Park Hotel ase ngincho ko baro kia products yeto tubata products a variety of them tubata hematology analyzer gosa CBC machine asali goligi because etwa import rich machine eti asengenjo to amineti ase technology nga ekara technology rengi abantu aminto na barwara mbanyal ko bakonyora oborwali borobia alafu ntobwate machine yende nero ekuruku biochemistry analyzer URS semi automated nero ntobwate alafu na ntobwate machine yende ekuruku immunoassay machine yuya gokora chi test abanyagitari mba understand ti aya tukunya ko tokora ko ntobwate rapid kit cia lab chigo pima kerote to pima sugars to pima pressure tobwate rapid kit chinde to pima syphilis to pima malaria igo ebintu byonsi byo gopima ntobibwate naende dero ntobwate naende egento tokorka hospital furniture ebintu bune bitanda byanyagitari byechi ward egetanda gyo koiboli ntobwate garia ba mama kare ba beire bya bakogenda bakonywa asensire rice naende tobwate boigo ase bali bagochaka facility oboya ntobwate bune ebintu buna examination coaches nechi step asia bedside lockers. And our objective is to make medical services affordable, more affordable to our people, to our patients. But again, starting now from this level, because whatever you find at the hospitals begins from the manufacturer. If the manufacturer is too costly, then of course the end user also will suffer will bear the consequences of high cost for medical services. So for me, I just want to thank you all for putting in efforts because our team at Morap Group, because we want to ensure safety before this equipment come out to you. So once again, this is just the first of the many engagements or the many breakfasts we'll be doing. I know we didn't keep time today, but maybe next time when we say it's breakfast, it's 8 to 9 or 8 to 10. But I'm told there's lunch also, so it is a good thing. Yeah, so having said that, thank you all for coming. Na gukorero mwancho morigereri omokwanyi bomuraibense Professor Hapram Githure Kindiki nigo aenekirie buna serikali nigagenta kubeke miroberio koenekia buna obobwenia nigo bochiko bwabosa anamono ase abantu bali bakurigia obobwenia batari korara asinyagitari batari kubekwa ase chiwode kolengana na Professor Kindiki nige serikali yabikire nsemo chiringi bilioni
22 elio kwene kiabuna abali bonsi bakugenda asenya gitari kurigia obubwenia bwa kirarituko wese bomeketuna outpatients mbali konyara kwa bagwa kanigwa pesa endeons. Hii SHA imekuja, bado kuna matatizo hapa na pale, lakini niko na habari njema ya kwamba hii SHA kabla ya tuende uchaguzi, hakuna kitu itatupatia furaha Kenya hii kuliko hii program ya SHA. Tumeanza na matatizo. Unajua kitu mpya kila wakati inakuja na matatizo. Mtaona ya kwamba rais anaenda kutangaza sasa countrywide. Hospitali zote rais atatangaza, I think the next 1 or 2 weeks. Hospitali zote, kama unaenda kutafuta dawa na kurudi nyumbani na hakuna admission, hospitali zote za Kenya hakuna malipo ingine utalipa yoyote. Wacha nirudie. This budget has appropriated 22 billion shillings to make sure that through SHA we will pay for all outpatient medical bills in all hospitals in the Republic of Kenya. Kama uendi kulala kwa kitanda, kazi yako ni kwenda na kuangaliwa na daktari na kudungwa sindano na kupewa dawa na kuhama na kwenda nyumbani. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Kwa sasa Wakenya wengi wamejiandikisha. Zaidi ya nusu ya Wakenya wako wamejiandikisha. Tuko na Wakenya milioni 25.8, 25.8 million Kenyans already registered with SHA. Tunataka ifike 30 million, 35 million, 45 million, na furaha yetu ni ile siku idadi ya Wakenya ambao watakuwa na medical card ya kuwasaidia kulipa bili ya afya itafika 55 million. Ili kila Mkenya, the 55 million of us, awe na kadi ya matibabu. And I want to applaud the people of Kenya for registering. Lakini kama haujajiandikisha, sasa ukienda kutafuta dawa ya outpatient utalipa kwa sababu haujajiandikisha. So lazima kwanza ujiandikishe. Ukijiandikisha outpatient hakuna malipo. Ya pili, hata admission tumesema ile charges mtu alipe kulingana na uwezo wake. Hatuwezi kulipa sawa sisi zote vile NHIF ilikuwa inasema kila mtu 500. Kwa sababu pesa ya mama mboga na pesa ya deputy president ni tofauti. So mimi ambaye niko na pesa nyingi kidogo nilipe pesa mingi. Ule akona kidogo alipe kidogo hata kama ni 300. Na ule ambaye hana chochote mwanjomo rigeriko kirabu na tokolera magana maya yekeunga chinsa ibere asenchira wekera litukaliga lya lero lya ichuma chitariki 29 mutinyo gatana gatatu mwaka bwechirwe na 25 cheni ngoro kwaro ni toto nyangire uitwa waterana kwanza memanyererio niga korwa Wilson Makoli na boy kuna sema transmission nigo hakorwa DJ Atsan go se Kevin Ongeri yando gotwara buligiro bya miaka Tembe TV ekiunga kya musi Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Chadio mache ndi bachibo kendo. O chadio mache ndi bachibo kendo tata. Akogenda bwira bukitowa tikisiomba. Kana gutabukia yandu kujona hagote. Ne bugiranga rogoro. Bantu baito choru warogoro. Mo choru bantu bamu choru rogoro. Bali na rogoro bali mabyo choru nkangi. Chagoira dunya musietali gitu. Chagoira dunya musi ihoma. Ihone korre kana kanya musia limoino. Anya kerokene yale kuna musiora aroiga. Teringi tutuono kerokene yo gokora gitu gitu. Ibitata kerumo. Bora abero metu kwa ilo runo butuko. Butuko mboli namaya. Bona anya musireno ya kerokene mangana ali babwata kaina na ayu okurumi. Na bakuweka no chagoira dunya musi. Ekikwalo uchi gokora igo gwakani ugetike. Tiga kabisa tu yo gokora gitu kenga buneki. Chagoira runya musi chagoira runya musi tali gitu kali yo wongoro na musi maibo nebere tari
ngakinya musi ngakinko iru rero butuko buranyora nyamusi igamangana acha bebuya aye chaguru nyamusi yatari getutu Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati yandaunsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyurengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereye kende gensi uraganie bagotebereye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauge au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibiko babwata Dumarang ayuali ayechigech emerongetato asama bati alia ayechigech emerongibere na isaro na isato mbabwata tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Matte MRM niko babwata Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design mbabwata yigani kabwata chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicu gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyara kwabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go busongo iyo irange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere